prevozu jednih drugih, čak i iz udaljenih krajeva Srbije. Naravno, opet smo se našli u centru pažnje medija i ovome je objavljeno na web portalima Zelene strane RS, koji specijalizuju razvojne vesti iz oblasti zdravlja i ekologije. Takođe se naše okupljenje našlo i na web stranicama Udruženja Permakulture Srbije. Udruženje na ovaj način predstavilo sebe u nadmjernom svetlu i kao rezultat ostvarilo jaku bazu simpatizera u Pančevu, koja je po svojoj lokaciji sklona daljim agrikulturnim delatnostima. Ohrabreni ovim uspehom i odličnim prijemom građana i radovima Udruženja Blagodet Srbije, zapitali smo se kako konkretno možemo da doprinesemo, a ne samo kroz održavanje seminara, lekcija i radionica. I kao odgovor na to, inspirisani jednim crtanim filmom koji se zove Čovjek koji je sadio drveće, Udruženje Blagodet Srbije poziva putem socijalnih mreža sve svoje simpatizere i šire krugove građanstva da se samoorganizuju i individualno priđu akciji Posadi seme i rasti 2015. Poziv je upućen svima koji mogu da dođu do lokalnog semena jestivih varijeteta voćki, bobičastog i orešastog jestivog žbunja i svih povrća i da se pristupi akciji Pošumljavanje Srbije. Ova akcija je unikatna i po svrsi i po svom karakteru, jer smo jedino udruženje u Srbiji koje pošumljava Srbiju voćkama i drugim jestivim biljem na prirodan način, a za zadovoljenje svih potreba prehrane ljudi i životinja. Efektivno u tom procesu dolazi do formiranja i razvoja šume hrane na celoj teritoriji Srbije. Naišli smo na odličan odaziv simpatizera i aktivista i počeli smo sa aktivnim pridruživanjem članova u okviru grupe akcije Posadi seme i rasti 2015. koja za sad broji 388 članova i raste. Ljudi su se odazvali iz svih krajeva Srbije i upravo zatim počeli smo da dobijemo i vesti o rezultatima akcije kroz objavljivanje slika o sađenju i samoorganizacije ljudi u lokalnim zajednicama, okupljanjima po Srbiji i sađenju svih vrsta jestivog bilja. Moja procena rezultata akcije Posadi i rasti 2015. do sada je između 800 do 1100 voćki zasađenih u periodu od objavljivanja akcije do sada, sa daljim nastavkom akcije Posadi seme i rasti za 2015. godinu. Na lokalnom nivou Udruženje Blagodet Srbije je organizovalo lokalnu akciju pošumljavanja klizišta na brdu Majdan iznad osnovne škole Dimitrije Davidović uz pomoć dragih gostiju iz Pančeva sa rezultatima sađenja 50 oraha i semena kao i semena šipka, ali to nismo brojali. Akcija je i dalje u toku i već za sad vidimo odlične rezultate sa potencijalom da porastu u jak pokret koji, pored podizanja ekološke svesti u svim generacijama, konkretno doprinosi prehrambenim rešenjima za nas i za buduće generacije. Ovo je objavljeno i izneto u javnost sa čitalačkom publikom od otprilike 200.000 ljudi kroz website portal Zdravi život RS, kao i u lokalnoj štampi kroz Beta novinsku agenciju. Što se daljih konkretnih radova tiče, u toku 2014. godine pokrenuli smo i projekat urbane permakulture na posedu Milana Đurića, koji je uspeo da izgaji zdrav paradajz i krastavac prirodnim putem, bez okopavanja i bez aktivnog zalivanja u vreme epidemije plamenjače, kada su svi prijavljivali katastrofalne rezultate u usevima uzgoja paradajza. Iako je ovo mali primer, poslužio je kao vrlo dobro edukativno sredstvo o prirodnom urbanom baštovanstvu, posebno u ovim krajevima, zbog svoje specifičnosti zemljišta koje sa sobom nosi svoje karakteristike. Od početka 2015. godine do danas videli smo i kvalitativni razvoj samoorganizenja ovde među nama na lokalnom nivou, sa otvaranjem novog poslovnog prostora
za prijem našeg lokalnog članstva na ovoj adresi, kao i poboljšanje kancelarijskog prostora i podizanje neophodne infrastrukture za dalji uspešan rad. Takođe vidimo potencijal za proširenje upravnog odbora, kao i proširenje delatnosti po trećem članu statuta Blagodet Srbije, a to je poboljšanje kooperacije i zajedničkog rada, što se odražava kroz mogućnost kreiranja mesta za odmor i opuštanje za svakog člana udruženja. Ova praksa je potencijalno dobra i poželjna na svakoj lokaciji i u okviru svake ekocentrične zajednice u okviru udruženja Blagodet Srbije. Za kraj radnog izveštaja od protekle godine čuvam jednu posebnu vest, najnoviji razvoj i, da kažemo, otelotvorenje naših zalaganja kroz zajednički duh optimizma i kooperacije. Želim da najavim pristup i dalje permakulturne radove na 2 lokacije u lokalitetu Smedereva. Ovo je veliki korak za naše mlado udruženje jer nam daje mogućnosti da radimo na lokalnoj zemlji i kroz te radove da podižemo dalji obrazovni program kao i mogućnost za lokalno članstvo i praktično formiranje ekocentrične zajednice na lokalitetu Smedereva. Želim da se zahvalim gospođi Vesni Jovanović, koja želi između ostalog da naši radovi budu u okviru očuvanja i obnove ekosistema, kao i očuvanju sećanja na strica Mihajla Stankovića, hirurga koji je posvetio veliko vreme i rad u kreiranju zdrave sredine i na radovima na tradicionalan način, bez korišćenja hemijskih zagađivača životne sredine. Želeli bismo da ovo bude dobar primer i za druge ljude koji nisu u mogućnosti da obrađuju svoju zemlju prirodnim putem, jer na ovaj način kooperacijom i simbiozom gradimo i radimo sa prirodom, a za prednosti koje ima ceo ekosistem, uključujući nas sami. Proces projektovanja i dizajna krajolika je u toku, sa daljim radovima na lokalnom nivou između članova i simpatizera, gde već ovog leta možemo da očekujemo vrlo dobre rezultate. Viziju gospodina Mihajla Stankovića želimo da vidimo u daljem ispunjenju i duhu poljoprivredne tradicije našeg naroda. Iskreno bih želeo ovom prilikom da se zahvalim gospođi Vesni Jovanović, od srca i u ime udruženja Blagodeti Srbije sa članstvom. Ajde, Vesnu, hvala. Takođe se zahvaljujem upravnom odboru, Miši, Petku i Đuriju. I sebi. Svima nama i sekretaru osnivačke skupštine Milanu Đuriću. Naravno, bez našeg članstva sve ovo bi bilo mrtvo slovo na papiru, tako da se zahvaljujem članstvu i aktivistima udruženja Blagodet Srbije na podršci, volontarizmu, aktivizmu i radu prema ovako visokim ciljima. Stvarno jesu visoki cilj. A sad priredba. Igra.